Yung sima Coklat tengah. Bangor kuali kumaha. Wow. Mantelin. Dan malah kena Tahu lah kalau. begitu kan orang. Ya ke saya. Oh, tunggu Pak. Kau kawin mah. Nanti adek mah gitu. Kang jeung nu geulis inget mah. Kieu tuh kayak. Salah akhirnya Enak aja. Romi Ya. banyak. Lep, nah kita rom lah. Cerom lah tuh ya. Anjay. Romi. Anjay. Jeromnya, Romi wak mau deh. sangaran asli teh. Wak wow. Wak, nami saha jadinya. Nami asli. Romi wak wow. Oh wak wow. Usia seberapa? Umur seberapa jadinya umur? 7 tahun. Baik, umur 7 tahun. Tahunan. 4 tahunan, saya sana umurnya. 4 tahun. Siapa sih galak tuh? 4 tahun. Cager. Bager nama? Tak bager yang cager. Bager. Gimana? Enggak tahu lah atuh bro, pengen ngobrolna. Ai pai saha. Ai guru wakol saha. Ada guru wapau saha di sekolahan. Pai, galak tuh pai. Tuh, Bager. Disimpan sekelas tuh. Disimpan. En Boipi. Tapi di sekolah deui di Jakarta. Lep tuh. Anjing burung tuh, burung iya, sedot dulu bro lah. Lep, kopi mah. tangga sula enggak atuh. Allah. Enak pisannya. Bulet bisa teh bulet. Bulet tak iya atuh bulet. Can beak gorengan. Tah kitukeun. Bulet. Untuk nampung tuh. Ya. Enjoy. Eta ompong kunaon? Eta ompong kunaon? Kunaon cepokna tidak gor. Jadinya urus serius namanya ngobrolna. Kitu mah. Kon itu ulah gelut toko maunya bapak karunya kudu dua nama. Bade kopi. Kopi naon? Aya kopi gede. Sopangnya jeung bapak. Ngomongnya di bapak tar. Oh, nggantiin sang Padang. Alah. Enaknya Nah, teh cicing jeung bapak. Wakov jadi nambet mabok segala tuh saya kuda renggong. Terus saya jeung pipit kuda renggong. Nambet mabok atuh. Kan itu nih. Si Api bejakeun keur bejakeun lah. Ulah mabok deui nya. Teh mah. Kasih demplu tah manukna bawa si demplu. Tapi lucu. Apa teh si demplu? Si Ujang Mujabri geuningan. Balaga teh eta. Balaga naon?